Manipod kani Kabsat Rohel, sana pud no anagan, tintay patangatangay drama itangam sakmay na. Hello kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay, da Sir Armando Baubawen, Sir Jose Apostol kani Ma'am Maricel Kaling, ni Talavera Nueva Ecija. Kastimanti ko na ni Kabsat Rohel. Dear manang biyanang, jak ilibak asyak tay lalaki asan amapnek, wano makontento iti maysa a babae. Pasaray adda chicks ko, ket no matiliwan nakta asawak agbalbaliwak, ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, aramidek tumanan. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nagap-gap wamanan, itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay, kababain ka dagiti ka aruba. Ibabain lak mga asawa ma, dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem, ibayin mo ti aramid mo, Rohela babaero. Agulimag kakunak mo. Oh, umay ka. Ala, mapantay iti silet. Dalasam. Manyaman ti sang-sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu ada manan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, ti kasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang gamain nga ipagpagak. Asina amon da jay aruhel. Angam di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Madamat gayam baromanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa mon. Sina amon. Takon sumisyon mo lati ipapainakin ka. Tila maasyan kan ka nga asawa na. Kitaam man talangam, kitaam. Nagkutungkan, bimakit pa'y tilang amaw. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw da sinaam? Ikak pa iti last chance na nanang. Barang sinaan nan da nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pala kasarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat ba kayo? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mati matungtung palmo nga karim. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? Ornusan tate amin ka data, ha? Di mo mo't ipanaw da kita anak ta. Amumot nga iso dati agas ti bambanog ko. No napatagdag iti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day jayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohel. Namin adun nga daras nga pinasakitan nak. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Ington kwan adamanan siyeks mon. Ulitag dalin. Maudin day at chicks ko. Promise. Ay na, isya. Mala. Uston dalin, wan. Di ka nagsangit. Mala. Umay ka. Taarakupan ka man. Isunan, dali. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakin ko na. Asikati last. Sikati maudi at chicks ko. Di ka nayunan. Kan isukat at chicks ko, Janin. Sapay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Si kanti maudi. Basta di mo kumapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Si katay ayatag.
ti love ko. Asawak laeng iti papel na dyan. Ngam sikat ipudno ngay ayatak. Agama na, Ruhel. Promise ko man. Sikan ti maudi a lalaki iti biyag ko. Diyan ko nagpaara matuuray asin. Hello, Janine. Apay ngay mawag ka. Adak pala dito balay. Anya to rasan? Kunam adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay. Pasensya kan, Janine. Naladawak anak kariin. Apay? Napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi ha? Apay napuyatan ka? Ah, ay na. Awanti inaramid, min. Jaklaang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapaya di na kinawagan? Jak kaya't ang madisturbo ka. Alan taamangan numangag naktasawak sa nabali. Agdiritsuak di tayong tunmalam noong madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang ti umaya. Wan, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapadpatripa mo. Nagapa kayo man ni tinobyo. Makapasurun nga, Rod. Napuyatan ka no, idirabi. Anya nga ta tinararamid day kasawa na. Apay ang napuyatan. Ay, makapasurun na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay to eh. Awan karibang nga mga reklamo, kanagimon. Taasawa na day jay. Di ura man nagpatpat na, gasaan da maturog, tagasawa dakit nga ron. Ha! Teksakto pa di asawa na, tapno agapada, kat agsinadan. Ay, sos, maditikas na pang panunutom, Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kasala si Kamit, tenti original nga asawa. Di namot nga minon ay ayaton di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan laeng nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siyak ka no tipod no ay ayaton na. Natural lakas ta ti baga na ken ka. Takas tamat at talaga nagiti babaero. Aramidan da ti amin. Tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikalay sa kain daduma pa ay. Agtang nga ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayati agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padaksan ni Rohel. Ta agpaiso amin nga ibagbagana. Siyak ti love na. Iso nga itaw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Rohel, agringkan. Agringkan. Ne, anya daw rasan? Alas 11 iti rabi. Ala, apay nga di nakrini nga dakas. Naimasak mo tin tinaturog. Diyan nga rin kaya ta madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, taagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apay nga simbakit mo tinti saka kon dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumruman nga tanti sakit si Saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal di balatong. Ha? Anay ko. Iso ay no kasta, bawal ti bukal ken ka? Wan dyanin. Anay ko, nagsakit mo tanti Saka ka. Kat numarigatan ka, magnaw, di inton bigatan nga agawid ka. Wan nga ron, marigatan na kang maneho no kaslay. O sige, inton bigatan nga agawid ka. Pag tumara kiti hakas ka, bareng pumipyan madamdama, taagawid ako rerabihin. Apa nakmanin ti asawak no siya kagawid dyanin. Sampay ko matamaawatan nak, Wan. Anday ko, anday ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anday. Kan, anya turasan, nagapwa man na naya.
Nag-istamba ki di balay ti may sa katrabaho ak bakit. Tas simuro ti sakit ti sakak. Anya? At tas hindak amay kontra ti sakak. Iso simuro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit. Itaamot ngamin ati sako. Medyo limtag pa yun eh. Ah. Sige, mangan ka nga rudan. Mabsugak pa. Pinakanak di katrabaho ak dalay. Dito ti agas mo, Rohel. Agtumarkantap na aging baganda ta sakam. Pagyaman ak bakit. Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakit nga rod. Dito yung kumamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rek na iti bagim. Siyak ti mga asasi kaso kanyam. Wait. Amok da kita regrigat mo kanak dalay. Di ka matanaga. Amo matgayam, nga mapay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Las day-dayin ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagita anak takat dya kung ipakpakita kanya. Ay na, di mo maaramidon ti kasta dalay. Nagbalbaliwak na nga rudan. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpatgak unin dagita anak ta. Katsak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kit patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, manak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan, madamdama, agbabawi kan tumanan. Oh, luk-lukwen na kalajay asawam anak ko, all-ulawin na ka. Saan matkit di? Tamarek nakmat no sincerte pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-daw at iti pamakawan nokwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kayat dati amada. Ala-ala, sapay ko mga raw tapod now, nga agbalbaliwan jay asawam dalen. Good morning, Rohel, lakay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tagta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Ni, imubing ka mga agpaiso dali. Para kanyam dato nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpababanglok. Manipod tadta. Rugya kung tagpapintas kan agpaseksi. Tapno hanak nga isuksukat. Ay, nabaybayak namin ti bagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang ak. Masapul nga agpaubing kan agpapintasak. Ni, di ka trabaho akong muawag. Ha? Ayan na, katakman data cellphone mo. Kita ka man eh. Pari dagol tinagan ti muawag. Dito. Sino nga data nga paridagul? Katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Song batak ti awag ni pari dagol. Mapanang ijarwan. Nariga ti signal dito unag. Ayan mo ngay, Ruhel. Uro-urayan kay taypay lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan eh. Agpulasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa naman ang Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin. Mapan mi kitaan di gatahangan na alugan na. Agpakpakuyog namin kanyak. Ha? Kat, agarmusar ka pa nga ron Saanin? Ijay tong. Ta sigurado apakanan nak ni pari dago. Sige, agpulis akong. Ta sapaan mi ka no ti rumwar. Suga ka. Nagustuhan madlakadi, ti linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayaman day taparit-parit. Si daem kit di amin na kayat mo mahal. Intun pangal daw. Bukal man ang tinutwag asidahan ta, Kaimasak ti agluto.
Iwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan eh. Awanin ti sabadi ang maluto. Day talaeng. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ng tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak nukastoy. Amay ko. Balay mo ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin lang kung nagit anak ko yung balay. Kung ngayon nakipasya rida. Simruma man ti sakit ti sakak kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pay lang dito'y balay. Tasi kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti bukbukal. Si kahaman? At ang sakit ti sakak mo kasta ti pasidam kanyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo da kita. Loka ka talaga, Janine. Impamuspusan ti panagtali na ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. Ano kasta? Saan pa'y anagawin nga gingaita? Wen, Chris, adapay lang di tadagus ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka naman iti balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka naman dya sa kana. Isungahan pa'y nga makaawid. Insend na mat ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na simrag? Naglangan ka no nanang. Kunak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Nasukir to mo nga miday asawam. Amo na maiparay ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay bala iti katrabahuan na nanang. Diyan eh, agawid ako. Ikarigatak tagmaniho. Urayin da kong dagitan na ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo matla sinaanan. Kasi dagitan na ko dyan eh. Urayin ta ti nga panawan. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Ay sus, saan ang mabalin dyan eh? Abay, kaya't mo nga agdaron dyan sa hawak. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, sinanakan, o di nawayatan tun. Nya, ay saan dyan eh? Di mo aramidon ti kasta. Ne, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat-chat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay mayak. Tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Abay nagsipat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kayat nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kayat mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang. Igatang amin tibado na. Hamong ala nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na. Rohel! Nawayatan nga din na. Impadawat na kanti asawang kanya. Di ko nam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagitan na ko. Apay nga yakas ta ti pagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem.
Abay nga yan, kastamatan, Rohel. Kunam, di mo paganano di asawam. Nakasagana ka mangisina ken kuana, di naman nga oras. Gitakan! Bagtit na dyan, babae dalin. Di mo patpat yun na dyan. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kami Rohel. Oh. Itad kunti wayawayam. Namin adon nga nagkari ka nga agbalbalew kan. Ngamawan lahat tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isong awan mabalin ko. Di da kumama panawan at alin. Di mo ipanaw dagit anak ta. Maasi ka kumamit kanya. Aya ba mo niya shakes mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakag. Dalin! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Rohel. Nasakitan ka no iti husto, gapoy tinaramid mo. Isaw pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga garaaram kinkwana. Ha? Panagkunak, lipate mo diyagayim ko. Tadan sa bali anobyo na. Simpahang matantipyag mo, Rohel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa din no abanda ti ayan dadalin. Tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpakaasya. Parinto mga kisisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa din. Ay, di ka pa rin tumang itisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Ay, basta ti makunak. Kastoy. Napunwanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko ang masakitan baro. Isuasapay kumaa ta maawatam no di nakan kayat. Aklonum kumadayta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taimpanawan da asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tain black nakmutten iti social media. Manipod idin, diyako nagsapul iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak kandag iti anak ko kanyak. Kataging gayta, si uurayak latta iti pamilya, kat sana kamapukawan iti namnama. Patsak ngagsublin tumutlaang ti asawak, kandag iti anak ko kanyak. Alakastan, tugayem mo, Rohel. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggan, di sabali apakasaritan, wano kapadasan, di may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parit script kan drama to gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin.